Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Walamma tamma min amlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Tufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani adim min at-taifatin najjariyah. Ya salam. Wa makatha fihim syahran syaqiman yu'anuna suqmahu wa syaqwah. Walamma tamma min amlihi ala raji'i tis'atu ashhurin qamariyah. Wa ana lizzamani an yanjali anhu أنظر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الخضيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه